Pozdrav ljudi! U ovom videu ćemo pričati o našem iskustvu na Start Tech programu i kako je naš startup na putu da prikupi prvu investiciju od $15,000. Sad, hajde da se vratimo na početak. U suštini, ukoliko niste pogledali naš video o tome čime sve može da se bavi startup, pogledajte ga, to Tamara pričala kako smo mi na Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu prijavili se za jedan hackathon koji se zvao Rehack the Future. I tamo smo razvijali našu startup ideju koja se zvala SolarAise. SolarAise je zapravo platforma, odnosno softver, koji na osnovu satelitskih snimaka i veštačke inteligencije meri krov neke kuće bilo gde na svetu i na osnovu tih mera može da vam preporuči koliko vam treba solarnih panela za baš vaš krov i koliko će to otprilike da vas košta. Sad, kako smo na tom hackathonu bili treći, odnosno uzeli smo treće mesto u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom i sa profesorima i mentorima zapravo sa Fakulteta tehničkih nauka nastavili smo da razvijamo to naše rešenje kako sa tehničke strane, tako i sa biznis strane. I u jednom trenutku ljudi sa Naučno-tehnološkog parka sa kojima smo bili u kontaktu su nam rekli da postoji neki program koji se naziva Start Tech na koji možemo da se prijavimo da dobijemo neki inicijalni kapital za kao pomoć prilikom razvoja te naše ideje i izlaskom na tržište. Sad, šta je Start Tech? Znači, Start Tech je zapravo grant program kao pomoć preduzećima koji imaju neku inovativnu ideju i žele da donesu neki novi inovativan proizvod na tržište. Znači, to nisu klasični investitori koji daju određenu količinu novca za neki udeo u vašoj kompaniji. Ovo je grant program, to je program bespovratnih sredstava gde vi dobijate određenu količinu novca uz, naravno, vaše učešće, samo da dokažete da ste zaista spremni da nastavite da razvijate tu ideju. I to je neki kao odskočna daska, kao lep početak za unapređenje vaše ideje. I sad ću da vam ispričam kako izgledala naša prijava i naš put do sada u tom Start Tech programu. Sad, kako je izgledala naša prijava na Start Tech program? Znači, prvo u maju smo trebali da pošaljemo inicijalnu tu dokumentaciju i za prijavu za Start Tech program popunjava se biznis plan. Znači, za razliku od većine nekih drugih grantova ili uopšte dokumentacije koju najčešće startupi treba da pruže, što je najčešće ili pitch deck ili biznis model koji je dosta kraći, biznis plan predstavlja nekih 20-ak strana koji je dosta u detalje da razradite vašu tu biznis ideju. Nama je trebalo bome pa i preko nedelju dana da popunimo tu dokumentaciju, ali ono što je baš cool i što je jedna super stvar koju, mislim, ako želite kada se aplicirate na Start Tech program koji treba da iskoristite, jeste ta mentorska podrška samog Start Tech programa. Znači, ljudi koji rade u tom Start Tech udruženju, u tom grantu, nude opciju da pošaljete pre same prijave taj vaš biznis plan, da ga oni pregledaju, da vam kažu kako stojite, da li imaju oni neke zamerke, kako možete da unapredite taj biznis plan, tako da povećate sebi šanse da dobijete taj njihov grant, što je super opcija, tako da smo mi to koristili, prijavili smo se i za tu opciju mentorstva i pre nego što smo poslali krajnju verziju, poslali smo njima inicijalnu verziju, oni su pregledali, onda smo mi doradili i ceo taj proces u suštini trajao i skoro 2 nedelje. Tako da kad smo popunili tu dokumentaciju, bilo je potrebno da odaberemo u koji lot ćemo da se prijavimo. Sad, Start Tech radi po tom principu da ima više lotova. Lot zapravo predstavlja samo kategoriju, recimo, tog njihovog granta i koja je namenjena različitim tipovima preduzeća ili timova. Sad, mi smo se prijavili na lot 1, koji je vrednost granta u kome iznosi između $15,000 i $25,000 i on je namenjen nekim ili malim preduzećima ili čak, kao što smo mi bili u tom trenutku, startup timovima koji još uvijek nemaju registrovanu firmu, ali imaju neki inovativan proizvod ili uslugu koje žele da razvijaju i na osnovu te ideje dobiju finansijsku pomoć. Lot 2 je namenjen malim preduzećima koje žele da naprave neku zapravo digitalnu transformaciju njihovog trenutnog procesa rada. Znači, ukoliko žele i imaju ideju da uvedu neku inovaciju, neki novi način poslovanja ili neku novu ponudu u svom poslovanju, mogu da se prijave na lot 2 koji iznosi, to jest vrednost tog granta koji se dobio u lotu 2 je između $25,000 i $50,000. I na samom kraju Start Tech ima još i lot 3
koji je dosta sličan lotu 2 i isto na njega treba da apliciraju neka već preduzeća koje postoje, znači najčešće društvo sa ograničenom odgovornošću koja imaju neku inovativan proizvod ili uslugu. Samo za lot 3 je potrebno da ta ideja ima globalni potencijal, odnosno da može da se s tom idejom izađe na globalno tržište. I vrednost granta u lotu 3 je između $50.000 i $100.000. Odnosno, vi definišete šta je vaš projekat, šta je ta ideja koju razvijate i u samoj toj dokumentaciji izaberete lot i izaberete neku, odnosno cifru, granta na koju aplicirate, odnosno koju količinu novca želite da dobijete za razvoj vaše ideje. Kada ste to odabrali, oni će, akoliko dobijete taj grant, oni vam uplaćuju tu sumu koju ste vi označili da vam je potrebna za realizaciju vaše ideje i od vas traže određeni udeo, kao što sam rekao. Znači, u lotu 1 taj udeo iznosi 10%, u lotu 2 iznosi 20%, a u lotu 3 iznosi 30%. Sad, da nas ne biste zezali kao vama je trebalo 2 nedelje da popunite par papira, ja sad ću da vam pročitam par pitanja i da vidite kako otprilike izgleda ta njihova dokumentacija, odnosno ta prijava koju popunjavate. Evo, na primjer, jedno od pitanja je navedite vaš projektni tim, odnosno ko su ljudi koji su članovi vašeg tima i šta će biti njihova uloga u razvoju tog vašeg proizvoda. Takođe, pitanje je da li posjedujete neophodne resurse za uspešnu implementaciju projekta. Prostor, oprema, materijal i tako dalje. Odnosno, šta vam je potrebno za realizaciju vašeg projekta, a šta već imate. Takođe, treba da opišete inovativnost vašeg proizvoda, odnosno zašto bi oni trebali da ulažu u vas, šta je to neka inovacija koju vi donosite. Zatim ima cijela sekcija koja prolazi kroz konkurenciju, odnosno treba da istražite tržište, da vidite ko su vaši glavni konkurenti, kako se vi razlikujete od te konkurencije. Tako da, u suštini, znači taj dokument ima 23 strane, ima 9 sekcija, sa otprilike 4-5 pitanja po sekciji. Tako da, u suštini, treba dosta dobro da razumete tu vaš proizvod koji razvijate, dobro da razumete potencijal i tržište na koje vi izlazite i u tom su nam dosta pomogli mentori sa FTN. Da se vratimo na naš slučaj. Znači, Start tek, kada se prijavite, što je prva faza, prelazite i čekate njihov odgovor da vidite da li ste prošli u drugu fazu. Znači, postoji par faza koje treba da prođete da biste dobili taj grant i to nije u suštini brz proces. Znači, treba da prođe nekoliko meseci da dobijete njihov odgovor i kako smo mi aplicirali u maju, tek sada smo dobili rešenje za taj prvi korak, odnosno dobili smo odgovor da smo prošli prvu fazu selekcije, što je fenomenalno uspeh za nas i baš se radujemo tome, da smo prešli u drugu fazu. I sad očekujemo posetu njihovog žirija, da vide kako napredujemo, kako nam ide, da se upoznaju sa nama i da odluče na osnovu tog intervjua, u suštini sa različitim timovima koji su prošli prvu fazu, ko prolazi u treću fazu i ko u suštini se bori za dobijanje tog granta. Tako da smo mi malo u žurbi ovih dana, trudimo se da se što bolje pripremimo za njihovu posetu, tako da kucamo različite funkcionalnosti naših softvera, što ćete vidjeti u narednom videu. I najmanje to, nadam se da sam otprilike dočarao šta je to Start tek, kako izgleda uopšte to apliciranje na neki grant. I ukoliko ste vi zainteresovani da aplicirate, ohrabrio vas da to pokušate. Dosta je teško i dosta velika konkurencija, tako da nemojte da se obeshrabrite ako ne prođete čak i prvu fazu, jer znam dosta timova koji nisu prošli prvu fazu i mi smo ultra imali sreće da prođemo prvu fazu. Tako da pokušajte, nemate šta da izgubite ako pokušate. Nadam se da vam je jasno kako izgleda taj proces i šta da očekujete. I ukoliko imate neka dodatna pitanja ili vam bude potrebna pomoć prilikom vaše aplikacije, slobodno napišite u komentaru u ovom videu ili napišite direktno na mail i potrudit ćemo se da vam damo što bolje odgovor. Tako da, ja mislim to od mene za ovaj put. Vidimo se u sledećem videu. Ćao ljudi!